kuzunguka katika hii kiwanja zote tukiangalia vile kuko tuweze kuwa pamoja na pia kwamba hawananga space ya kufanyia kazi, kwa sababu kuna watu miaka mingi wameleta magari wakadabi huku, na kwa sababu mahali ya kufanyia kazi hakuna. Kutoka siku ya kesho ndio date 1 14 days mtu wao amekunjia gari yake, kama anajua gari imekaa huku mwaka kupanda ama mezita, kwa sababu 14 days ikiisha tutachukua hatua ya kutoa hizo gari na kuzipeleka mahali panafaa kwa damage. Hapa Jua Kali hatutaki hizo damage za magari. Kwa hivyo wenye magari wale waliletea mafundi wakaacha gari wakunjie kutoka kesho 14 days wao wamekujia hizo magari. Alafu kesho officially tukiwa na ofisi yangu hapa ile tulichaguliwa, mtu yote ambaye hana space kesho ndio tunapeana space, na tunazunguka zote tukinjua ile ni space gani hasina watu na ziko na kina nani, kwa sababu ofisi lazima ninjue watu wale naongoza wanakaa wapi. Kwa hivyo kesho kutoka saa 2 siku mzima tutazunguka tukiangalia zile space ambazo zilikuwa zinahusiwa watu ambaye si wa Jua Kali. So tunazunguka kesho siku mzima, na kama tutapata nyumba ama space ni ya mtu ambaye afanyangi huku, kwa sababu huku hatutaki ya landlord, atatoka kesho.